Ya, matou o bairro do Mariana Faro, e o Moana, o Foro Faro, e sua comanda no tanto rua, e sua fruta Mariana, ia, a lofa, ao Foro Faro, e paia manomano o saúde patulou e sano fai na o tanto mawalunga no mato tantunga ele mato fatala lá no lele fa moe taua mato fatalo fai de ta fatul fatalungai le fio ngai le au mato le malo le musio le pare via mal capeneta le famasino sili ma le malo le ofisa o famasino mau nunga foi le mato anganga fa fitai mal fa malo le fio ngai tai le tu mau le kalesia o le fionga le etupo Peter Brown pa man buatu o tato le fiangai le nitai au o no tulanga le mafia le Dr. Sidis le mai o le sao maf buatu le laulong le o le fionga le Chancellor o Father Spa o le tui o lo fio tuai o le committee o le sui o le committee fautua lo fio atu le tomai te sa o lo ngafa ma le kenon loa le kalesia katolika i Samoa o le paia le nā o lea o ka filifilia o le whaamoemoe e o le whaatala o tatuai ole ata oto sa fai ngā ole ale sa ua sa mātutala o ia mani mamani o lo utu tau o beina whaatau waa re tangata ale nganga maawakua a wani whaamaringa o fufonga o Samoa le tātou te tau o beina nā tātou pito la au o la tātou ana matau ana nā e whaamoemoenga whea lava i aile mini ia o fufonga le nā o le atunu o le mātou talitongunga maurunga le nā. Lou Samoa, lau whaafonga mai mātou whaatalo whaata. Ele paia i tama ainga matama, o mua mapule ainga i tai ma le maa o fonti. I tu au maa la taua. O le tai au nei, ele o ma le i ainu mātou tau whinga, o le nā ua sila fia o no fisosu. Ese inga o taimi. Lea me o na sina fia ai uma e Samoa ele nei tai wa aninga le whaamoemoe o le kalesia katolika o Samoa e mafua ai le nei tai au ele whaamata whauloa sa mātou tala e o na moli atu sa mātou whaamutalanga i taimi o na pau leo le lau nei sa ungoa le fionga i le Chancellor ia tali tau fia ngai ma lau tou to paia na matutala lea o le afangata mai ni o le a lafo atu i le fionga i a patene moe e te tala aloa ia le nei whamoemoe se te tala ia on whanga solo i lo leo o tātou whamoemoe le nei taia o le matutala lea ma le ngana whaaloa ia manuia whaiva mutute le asu Vieni Santo Spirito, benedicta nos
Ia mai alo e le ngāna maria, i whamaite, o la langa le ni whamoi. Ar kōranga le whala, a whala o iloa pa aroa ia, mare ka manu mai na uwhio. Whamoi sa tau tangi atu ai no watu, ka te karo matu watu na uwhio, wā moe lawa e tutoki au au me ngāru moe, e lafu mā moe, wai e ka penei. Mā putai me kua, wā tini pā o reuto, me rei pā moe moe, wā langa ai na tu, lafu i sianu mai samone, pā putai le puni. Pā putai la moe kauna wai tutoki, wā lai na mātu koto. Kei whaino ta māsina, ma wia le alu te ala lato te maitai. I nei anofu sila whia e Samoa, le wai whia whia. E alai na mātu koto mai lato nei, e whālau i loa whakasa. E iairo whio le mano le ngānu paia, mosu ena aio kina ngānu maloto kai tō kasa. E mātu tau alanga whakasa. Whamoe moe lawa e rua ngā rofa mamana. Wā rea rofa mamana ni nā wa e tutokia. Roa rofa mamana ni nā ngā rua e ina i kero ngā mamana. Ire nei na rolangi. Ro i ai lau whanau whatutua. Whamania mai na wopio le rifa moe moe. Whamania nia i nā toa awai. Ma ku ole walawa tuai, pa whamania koe le tāpua inga ma sisira ma le mai Samoa. Ono le suafo Iesu. Amen. Amen. Le suafo le tamaa nuan, le ngāna pai. Ia, mita fia le ngāna ni leita o tātou koto ai. Ia whaino anu. Ya tutou e koe o Samoa i lau tapu ai koe ia i kule ana i o na tūranga wharupe o le aso ana pō e taimi pō sifu tasi ia na wha soa mai ai te māpia e ana i lana whiwhinia o se tasi o lupe whanele se tama whanau i Samoa ia vea mākana tataki Oma i tātou kule ana nei i Samoa. Leo mātou mito fia ai e tātou koto le nei taia ia whaino atu ia le tātou rupe whalele. Leo e whiwhinia i ta mātou ia e vea mauna o i tātou nei i Samoa i whaka ia ma le pāwhenga iai e le nanana. Mātou atu le apanoa i a Sista Evelina e nā te Wellington, 11th June 2024. Protocol number 1567. Your Excellency, I have the honor to inform you that the Holy Father, Pope Francis, has appointed the Reverend Father Moses Vittorio Tui, STB, currently serving in the Diocese of Auckland, New Zealand, as Archbishop of Samoa Apia. The news is under embargo until the official publication on the Daily Bulletin of the Holy See, which will take place on Wednesday, 12 June 2024 at 12 noon Rome time. You can find herewith enclosed the curriculum vitae of the Bishop-elect Reverend Moses Vittorio Tui, SDB. With the assurances of my highest consideration, I am yours truly, Reverend Joshua Buste, Judge of the Inferior of the Church at the Nunciature Office in Wellington. Kalau fakta saya bersepat-sepat kepada ada ini suatu lama dua manifestasi sebuah lama nafiakan di human fakta yang tua awal dasar dan akhir penyampaian sebana ada tambah baru mereka jadi dalam kantor yang dengan musuh
mole whakatai whaiaia o sui o le Pikopo Peter Brown o ia sa tofia e a vea mataitai whamalu o tātou kune anga Samoa ia ona e le o iai o ia nei o lo malama i mafuanga le ia ai wa vea i mātou e a vea ma fonga ina le whaino atu le ele nei tala tāua mo i tātou se tala fia o se alo Samoa o whiwhinia e nā te taktaia e whai mao oma i nana e kālesia ko le anga i nei Samoa. Mo le whaktaitele lawa i le pa ia o leo o staulanga e leo ti a kono leo whainga luena ia whapea fōi le nofo ti tala le anga sa iai sa mamori le atua e ala i tūlaka ia pe au kumi sa i le fio masina e ala ti tala o vena sa tangi le atua e fōa i mai se tasi o se whaife au e tūmu i le tumu i le alofa o se whaife au e iaimu na mai na ngai ki o mawhutanga se whaife au e kua iero na o langa o se whaife au e tala whea mai o le tātou waitau le tātou malama sā i ali le lau o tali mai le atua e ala e lana whiwhirima o se tofi tāua mo i tātou malama e mōre whaktaitele lau wani o fua iwa mani tāpua ima Samoa i o na tūlanga whaktai lau o no whaktai whaktai le tau o vea o le whawai o Samoa e whawai i atua ia whapea fōi ia i atu whafu nā tō su e whakalama ma wapa ai mai ia e mana tua mai tātou i nei i Samoa e ale tātou whainga malama i nei nai na so e leo o mātou fia e whaino atu nei tala tāua ma se tala fia mo tātou malama a sau se teimi atu atu se awa noa e lo o tō mamamu ia e ei fisini mo i mātou koe whapopo kau whamala malama a tini ai e le unga le nei whiwhiri mo ka ia whaarau lama whaatai nau ai o tō lima ia sa no mai tui Mole ati. Refili o Father Moses Mole to finga wai. To sui tu, was it a candidate that was unanimously supported by Uriama in Samoa, or Father Moses applied as an individual in the post? Momo lava e to titi vel taimi e pāmi ai e le spenga se e kopo. E pato asu e lava le kopo i le taimi e avanoa ai le mafoa. Ke na mariu loa i ale a ke e kopo ala pāti mui matai avanoa lo le mafoa o i ngā lua na a matai lo le process. O le process lava la ia. A o iai le a ke kopo le no ofisa. Tai tonu tau sanga ma ave ia i moa. Tai tonu moa e ave i longa tu wai. Every 3 years, rana mfoa inga ave ia swafa ia o perikitele. E ono mea matatau na tilo e longa pe a o taimi e su e ai se kopo o na rahia. Ona ave lone i longa. O le tūlanga na pe on whiwhiri ai ia kātere Moses. O ingoa ie ave. Na maliu lole pikopo, ave no su e mai loa le nuncio i a informations. O informations la ia, e whataratara noa mai le nuncio, o le suira tamaka ia e nofo i Wellingtoni, au le wa aia mai uma i a tumotuna i e tātou. O na whaidona su e nga mai nei, su e atu po i a situation o le kuleanga, o i moa ia sa ratu, whilia i rātou, o
Ona ave role o umarole so ena rare nuncio. Fatatano mai ngai whai au, members of the consultants, or lay people, tangata arotu, o tangata I whatata e consult mai e nuncio. Ona abatu leo lato foi a recommendation o a foi lato kamtalanga yumo o candidates nei. E umarola so e whaile ona ave role I roma. So from this gathering of information from the diocese, ele nuncio, la folele nuncio il merca o la congregation for the bishops, o la congregation le na la tole deal mali, so spengo candidates here vat, o le yela merca o le turnos, e tolu candidates ave, na ave lole ave o iloma, o ina lai, e na duele officer, the officer le congregation for the bishops. A umana lato su e mai loilo lungo tala ia vatu e tamata la tele e au tamata me ni samo. Ona ave lone lato fai foi le potele al congregation. Ona ave lone tamapaia. Tamapaia la tilo ile turnos leo abat. E tilo foi la ia awa il canon law. E ia requirements. Estavam todos com limitação ao fim de algo. E a feita uma candidate e a mais estão na limitação. Estão no falo para eleição, estão lá. E a mais estão foi uma e aí uma characters malana e foi e a malos no fato que é uma não require for a candidate. E ona vatolone e tamapaia. O tamapaia lá na tefilfilia. O ia na tefilfilia mai de turnos lea lewa abatu. Lena vatu il nuncio to the convocation to the Pope, and the fili lode il Pope. E pure la vala le Pope na tutalia le turnus le, or he asked for another turnus, or he himself elect another one. He is free to do that. So, oles filfilina ole candidate, ele apply se per le aule, ele tulanga le o e piko po lava e faia le tilo ia poai o na ave le ona ia ia o i mufai la ia filfilinga la le faia nuncio i o na live of itis ia i le lisi le bishop le about every 3 years i o na fili mai ai le tanto ne toto i o na ave le ai o le tofinga ele faia se alza na active campaign pe o le ia le ai Shooting at vote is free. It's a free election. If I don't just select my paia, I will process la paia. Ole auto the process. If so one yai in call up to my paia. If I don't fit in on ole ko paia ya se ole ama. Chalo la paia para isso foi real. Por filhinho ai é abatu tamata. La filhinho na tanta e foi um pouco yai maleleu. So the 3 candidates, Father Moses was not the only one from Samoa. The process at all of a secrecy, a confidential the process. It's not that the church has something shameful to hide, but le calling of the ecclesia, in the Tanatala, they will consider in a pressure, listen to for it to protect my for the selection process there from any outside influence. They fight it or maintain the secrecy between the party. Ele aí se segura isso não vai a não lhe bola lá né é a primeira notícia eu foi nada processo so the discussion the subject of the discussion olha discussion ale bola ana analisi the subject ana ole peono falla todo process ole purpose ole process if so so ani ai to mapa ia
fili mai ia e piko pōwhau. Nā le ave lava i moa mai i nei. Ile nisi, ile congregation. I hope it's up as if the nomination. Le si va po pongo le quasi vai al suo sprema. E così se seminario invece da online. E che si venia le Facebook parecia sai na due e poi si la tu mal. I nei fili mai si dà qua alla lama di lei e le calesia e io domina ma la navi e tu la mai o paquete de dentro fio se está na fio mo canto lá o canto do esse da mamali o de foi final e a na uma a pessoa na la soluzione le massimo di online le fate e fio mai ma tu e Samoa e fa poi e da so augusto fatti noi e fa una no poi non fa poi fa anche e tipo ai o te video la che pena online dove io si ne te video poi non fa ma va la montana luna e se poi tu ama si vede una due kami le tau te mafusawa ni ai o le ruas kasi o Yunani ya kami o longa o ruas kurua o autos se fa la tele na per zambia le time ona once e announce mai ai e tolu masina e a pele de tape nai sa una fight fa algum le pico boys to non masina ai umarole le to masina le ia ona kai ora la installation e ave ai o se sa le ana na parte le chilano para mosese o le pepe au le tuai no solutions of hospital ava bela le o film mai no sa no fa se ese mai di tuai lo faftai ale kalielo si por te mi dei a lei se faftai e lei tuai no sansio e ai le nato na due mi sa no la dua le tawino fanau de la tua no fa muita vai se to maio appena lei e man mo te le sa fai faftai che le ale tawino anche dei no to firma ta le io fa mai eu fa poco taia o lona tu lai mai o filia se fai fiau o le fai fiau le tu ai no sali si ia o lona to fia e vea na e pico poco a e pico poco sato e fa po buon e non to fina le pule a me tempo nei a le lana fa taina di sansi o dato fa fai le no nei fai fiau o dato pule up to the stage where the final name of the candidate reached the desk of the Pope. Up to that stage, that candidate has no idea that his name is now considered as the right candidate. No one knows. It's so secretive. It ain't voices. The Lord of the Yama Kelly, Bibi, Yai, the Sur the Mapaya. Faido, Yai, Oil, Filia. Che video perché le domande ya la mano che talia per le a talia lo ya ai do lo ya wa fa sa o ya se pena isi vai na ya o che lo che lo lì ya ta ko vai na le ko la lo che mi so o ta na ko ma wa ya au vai na de ya na se ci o che o leo che galua il capo ufficiale e ieri si è mandato con parte di cosa se che le hai si sa ma per favore ya le mangino Is it fair to say
We waited prayerfully, whoever is selected. Tato kalia rone, ya eu ya na fai manatu ko ai se fai au a pe for fili ba ale tua ya sangue ko ke na ni ba yo fana ya ai ese an se da le tua La tauia e fai sa atu le tu fatisi ma mata ia e atu le nisho sai pe yo le iko con archdiocese ele fala mo la tau como o lātou e iei kusi ave i lai lātou o whiwhiria o tangata lotu, o whaiwhiau, o te baite sā, o tangata mālo, tangata e tōksisi ai ave i ai. I le amakanga, ma whini mai i lātou i moe kōru whaiwhiau. So lātou uma e ang whai lātou kōru, ave uma e lor kōru, kēle kōru, ave lor kōru whiwhiria loa, ave se mea rai kēle ma mea rai. Ia koe anu lesi proceso de mea koe whaititia na lisi mea. E ala lai susu wenga rio o vai a tāua rio lama whekau o ni mea sā o mai. Ai te le ai sā o tangatiko. A wawha o lātou le whia ngai ma whaiwhiau le lātou ngā rio. Pole pule apara sā. Sa fia ila le iko from New Zealand. Le mele o longa hui ai i Yes. A fia ei, o whiwhiringa pe i wholinga mai na awe wha mua mua i whaiwhi au Samoa la mai a kolo ngā lue Samoa, Tutuila, New Zealand, Australia, Amerika mo Roma. Pai e ke lea ai me sa tanga wai. Ia leo pulai mai ia pakele mo sese leo whiwhiringa whai Father, have you spoken to Father Moses since the announcement? O ane nafi whakamaua le manoa o ke i meo ni ai. Whaafitai ei, whamano i ei, lona talia o malau ia. O wae, e le whai mo whia ko whina i ata mai tama. O kai loa le manua le ofisa. O, e mo lolo a, e te o lolo a ngai, whaafia tau le ofisa. Au nā whaafia tau, e puli manai o ngā luenga, apostolo por la levantana que le Nena wa o lama wa tu em fai po i una Filipini de mai Australia ni usina o sa ona o le ona se ta wa ina wa ma wa le tala sa mo le wa tu mai le to fino ini to kang dau Maroa, after, California. Pero foi a que foi linda mai da trabalha, lá o ave fa boa e fa na o tama fa na o Samoa. O ave aí ele se fala ni se do. Fa boa e essa fa e fitina né. E a onda o kakosi sila, o maua foi e fa boa e a tato nei, to tele tato o leu le pula i pai i to whiga se de kanesia. I o wonu mea whai le ate i ai i e whango mua i le Afrika. So o le to whiga na le Archbishop o oana a te mukuia o le a mawhaiona i lana baba e nga a Father Moses. E na o Samoa na. Kwanto ia pati koe. Pamol mole na ba o mai e suna kai kanesi. I just wanted to Mai na pai nga o le ka ko ke ro nga ro. Ya o me yo ko ko nga ka ka lo ala me pai. Yo ka mo mai ne ya. Ya ka ya. O le ka roi ya ki pe po sa mo ya ni ya sa mo. Na sa mo la wa. E ka o i ma pia. Ya le o la nga na arvela i sia ku. E kai au koe laude, so sangi maro se beso kako atu. Mea lepo i kau wawa ai i laro le pamaruma a lewa whiwhiria la ki ki po. Ai o lewa whiwhiria ngau sa mua lawa, au kako atu lawa i sa mundei.
ia ranga angagat paruat e te lero nā mana ia pea haifa o wae e whamemelo iai ia le kalesia iana tamu whanau a meso o e kupo o le seseng o le Archbishop and the Bishop e kau kako o le Archbishop langa o le ule anga wa lewa na ngalue o tātou na whawhaileleina na ngalue na tutuina to ke lau o mo mea e ka oi tātou o le Archdiocese e mafuai po le ai ale ko e fufilia he automatically becomes an Archbishop versus tutuila the Bishop tutuila na ie o le sesenga le ngā o kofika ia le loko mawaluma le kia mawaluma le tūlanga leo a me kako ake puto ia o lono wina la whara e a whate whaiwhiki lina e au whia e o stadi ma New Zealand ai a tofile i Bishop e na o Samoa rata i ia sa au rea whamea peila mo mele tuku sanga lua i New Zealand a leo o kofia there ma e tuku po Samoa lono wina e whamawai mai New Zealand e fio mai Samoa e whaieina na au wopanga i nei po fia lava ni mea lua i a whiwhilia a te ngana i a whenua o kofina a te kalesia ka no wina i tofu lava lana to look aside from American Samoa mani Archbishop or is this just e kofua le whara e kofua le luku malona tata o le diocese e iei longa whaururu i ei nā whaururu ali ngā benga wha apostolo mo tala i ngai e ale tata ai wai ke la condition in the fire ole mai prima semase vale fai una to e fawau e ole they resign la ia la free will they resign for whatever reason ia mani I create reasons la bana en fai ai una abile resignation ale tipo ole se nace a wale fai ona ole to yesa na se right mind tak ya le kalisi ai yes en fai se no mala bala Italia mai I loma le resignation tato alo Alfaila ai pateta inga ono roto to one and see the city ono if for example he resigned would that have an effect on us in the day sila boy sama pa ia nga imay to ia to Oasis if he resigned would that have a great impact on Samoa in terms of selection of another leader? Io foi a resign doa talia e te mapa ia no no vacancies for EC. Ia ona toi fai for ia the process. E ai lava lá e que povo ia transfer mai lisi to no. Io e kola na e mai o uma ona fai fa uma fa po e fai lai po on fa pia ia alu le Bishop of New Zealand ia fai Bishop Samoa ko transfer mai la yon fa ma vai ko yon Bishop na ilana ko le anga le sai vai ia ane mai nei Samoa e de ai la se e ka ia se na the process of him na va fo le
process le sa tatou whaia, le sa su e mai lava among the clergy le Samoa. Ai o le bishop ia le transfer, ia o uma o na whiwhiria, ia o lava mea o ta ula mea la wa pēn tō sila bishop elect, ia ma le bishop designated, bishop la le transfer. Ia pe tu lana na wai im sign no le bishop. Of course the seat is vacant. Ia on ka pa the process. Lono winga ole to pinga ni ini tu luas. Ole ni sa sila sama to paano mo ni to pinga to tia na lang mo sa in fine na paano mo ni like you can resign. So it's not until o le tofinga le piko po e ia na ko retirement age 75 lau ko la ko lo lu e sina marolo ko ia se e foi lá le ko finga le tau ave Bishop William Brown o retire mai ko ia au ko ko fi ba ba ia ta ko temi nei le tau sa i ska ko su ia ai a ko ba ia o le whanangi ngana sa ave ei they work till they die. Yeah, however, ia ka kolo sa mamai le si tupu sao o le ngasa ma le ma kuai, but for a long time ele sa ka pengan le sa ka kuempo sa ka dua si manu tama pa ia. Kalau ni cek wa le ini si ai ko fi fa ko po twa le o mo le ko o fi o i tātou nei ni o sui o lau apostolo sa api ia Iesu ia langa luenga whaola i o e tālai tala le e apostolic la o le kako whiau le e kau te kalia o le whiau e a mai mai i kala ina o apostolo o la sui o le kofila le tuko po e kono wā le tuko wā e na ruea o ia na te lau na ina tuko o ia na te kuikuia le o ia na te whaakiriua le te aiai se me whike aiai ia mata ia mansau wanga le te a so me taua ia o kofilo le tuko he is to preach the word, he is to safeguard the word ia kuikuia le kuia awangi i lamakia le kuia le Yesu le or for he translates the revelation. Or the patafa yoya le alipis. Or puiguing o lo. Or the laumain o lo. Or the family o lo. Muli na ino sa Cecilia sinatang sama for the sake of as TV stations. Kung ang lewat ko may dito. Kaya ito man kaya sa mo may person sa may industry para mo sa sipa mo Donc, à cette séquence, on l'a reçu, il y a des squelettes comme ça. Mais là, on a dit que nous, il y a des squelettes qui se disent des fois. Il y a des fois qui se disent. Mais non, on a dit à police. Kan buku apa di mana? Ele, ay. Ele, ay. Ona ole tulanga la na le tradisia ona na for the tradition malanga ia ole mea ele papea ole a discriminate ai pe ese ai mane ai ese kano no ma ese respect the gender of women ai ona ole tradition la ia na fa to ona fa people it derives my just pa ia ele faila ona ese ai le tradisia malanga bây giờ ta là một quốc một vision và bài cũng là một số một tầm ăn một vì để Giêsu phải một số là một số mà quay bài tan các
Ya, mesti tele lah vai sama ai vai apa buat. Kita perlu ya ini yang faruan nak boleh tu isi bersih. Ya, ai le mafaina tu fa ko bangan satu mata kita ya. Jangan mau rumah fai aku mau tahu boleh lalu nei ke po sui boleh anga sama dia boleh aku dengan pak tele pak sama ia tak boleh kai po ile kule anga mo le tano ya ore te tumu le na sano le wo tau le ai ko mo le pa mo nga sano tano i se ta tu mu mo le kule anga sano ya le mo tani le tua ya aton ko na wa ai nei na le le wa tu ai se ma tu kala fa tai a te tele pa tala kula lo to tadia le ma to ma au ya ma ko mai ko le fa mo Wana o se vai i le tū lea o tātu nei na mo le wha moe moe ia o na tātu tau ma vai ai lea ma le ngāna whāralo o ia i lau lau nei ia o na te la whatu ia pātere moe ia o mai ina se te tāru whai e i o ia masani e tātu tū maanga le tū o le ngāna whāralo tei Yesu, kema, maliaru, malenga,